Salibonani bandla likaThixo ngegama lenkosi yethu Jesu, amen. Namhlanje zabe sigijima ngaphansi kwesihloko esithi sona Yazi Isitha Sakho. Siza kufunda lapha eBhayibhelini ku 1 Corinthians chapter 15 evesini ngelika 26. Thiyona isitha sokucina esiza kuchithwa yikufa. So ngezinye indlela lapha iBhayibheli kubeka sobala ukubana kulesitha esokucina okuzamele sibhidlizwe esiyikufa. Kulabantu esingakhulumisani labo, labantu esingabonani labo, ngaba ngomakhelwane, ngomamazalo, omalukazana, izihlobo, omalume esingafuna ukubonana labo. But iBhayibheli yakuveza lapho ukuthi ayisiba bokucina. Labantu esibona ngani, labantu esicabanga ukubana izitha zethu, kayisibo abokucina, ngoba iBhayibheli lapha likuveza sobala ukubana isitha sokucina esiza kuchithwa lesiza kubhidlizwa yikufa. So bathandekayo, namhlanje ngifisa ukuthi sike sikhangele silungiselele ukufa singakafi, silungiselele isitha lese sokucina ukubana phambilina singasiphambanisi. Ngifisa ukuthi sigijime kumakhosi wesibili nguchapter 4 evesi ngelika 1. Uthena kwasekukhala ku-Elisha umfazi othile wabafazi bamadodana abaprofeti esithi, inceku yakho umkami sowafa, lawe uyazi ukuthi inceku yakho yayesaba inkosi. Sekufikile umkweledisi ukuzithathela abantwana bami ababili babe yizigqili zakhe. Right, iBhayibheli libathandekayo kule indaba lapha enithathekisayo. Kuthiwa lapha umama wakhala kumfundisi, wakhala kumprofeti wathi, mprofeti kumbe mfundisi, lawo uyakwazi ukubana umkami wayeyinceku yenkosi njalo wayeyisaba inkosi. Kulento lapha engiyithandayo lapha, nxa umama esondela kumfundisi ufika eveza ukubana ubaba wayemesaba uNkulunkulu engakafi. So umfumani ngikhulumeni ngisithi mina ungabona umama esefakazi ukubana ubaba uyamazi uNkulunkulu, for sure uyabemazi ngempela, ngoba ngumuntu okwaziyo phandle langaphakathi ukubana ungumuntu onjani, isimo sakho sinjani, uziphatha njani, ngumuntu okwazi mhlophe lo. Nxa sebuya kumfundisi uthi ubaba uyamesaba uNkulunkulu, lawe mfundisi yakwazi ukubana uyamesaba uNkulunkulu. Sihlobo zami ezithandekayo, vumani ngikhulumeni, ungabona imuli yakho isikufakazela ukubana uNkulunkulu yamazi ngembala uNkulunkulu yabumazi, ngoba lapha umama ubuya efakazela ubaba ukubana wayemesaba uNkulunkulu. Kodwa lapha nxa ngikhangela indaba le, kubuya lapha bathandekayo umama esekhala kumfundisi ethi, mfundisi ubaba wayemesaba uNkulunkulu, kodwa sokubuye umkweledisi kusithi ukuthi umbaba lo emesaba uNkulunkulu. Angikwazi isikhundla bana elaso ebandleni, but wayemesaba uNkulunkulu, kodwa kulento eyodwa ayengayesaba ubaba lo. Kuthiwa wayemesaba uNkulunkulu, kodwa sokubuye umkweledisi ukuzozithathela abantwana. Ukuze ezothatha abantwana kwakuhambe njani? Kusithi ukuthi ubaba lo wayekweleda kodwa emesaba uNkulunkulu. Sihlobo zami ezithandekayo, kule ndaba lapha ubaba lo wamesaba uNkulunkulu kodwa wayengesabi isikweleti, esesaba uNkulunkulu enjalo. Sihlobo zami ezithandekayo, nxa ubaba lo esesaba uNkulunkulu kodwa isikweleti wayengesesabi, angikwazi ukuthi ubukhulu besikweleti lo nxa ngingabufaka kuhle, ake sibufakeni bathandekayo, ukuthi ubaba lo owabuya ezothatha ezobuza isikweleti sakhe, ubaba sefile lo oyesaba uNkulunkulu, ufike ekhangele egumeni wabona izinto zonke ezisegumeni zingekho wefi ukuthi zenelise ukubhadala isikweleti esasichiwe ngubaba. Waze wathena into engaba wefi ukuthi ibhadale lesi sikweleti ukuthi nithathe abafana ababili bekuba izigqili zami, yibo abantu abangabhadala leso sikweleti. Sihlobo zami ezithandekayo, kusithi ukuthi isikweleti lesi sasisikhulu okumangalisa ukuthi sasingabhadalwa ngabantu ababili isikweleti sivaleke singasali sikhona. So ngezinye indlela umkhando kababa lo nxa ungawuthatha ngiufake kulezi insuku, umkhando kababa ongavala isikweleti ngesikweleti ukuthi uyabuya lapha ezokweleti $5, nxa ekweleti $5, nxa sefuna ukubhadala $5 uyagijima laphayana kusibanda ecela $10 yokuthi yena nxa sebuya ezobhadala $5 esale elenye $5 esikhwameni. Nxa sefuna ukubhadala kasibanda egijime laphana kudlo
ugodohlo efike ecela $15 ebhadala $10 esale $5 esikwameni wayesiyavala isikwelede nesikwelede phezulu ngumkhando kababa angikwazi ukuthi wena ngubaba onjani lapho khona ukuthi kayisuwe yini ubaba ovala isikwelede ngesikwelede wothini litshele sihlobo zami ezithandayo kulama dangers okungabi ngubaba oprincipled njengalubaba kulabo baba abanengi abangekho principled abachiyela izimuli zabo uhlupho imuli salikhala imuli salihlupheka bathandekayo ubaba ebachiyele udubo olumangalisayo isihlobo zami ezithandekayo ngilapha ukukhuluma labo baba banamhlanje ukubana kasibeni ngobaba abaprincipled abangasoze bethi bona isitha singabavakatshela isithe siyikufa besale kumbe bechiye imuli iphakathi kwezinkinga ezimangalisayo bathandekayo nxa ungafa wena namhlanje uchiyela dubo bani imuli yakho yikwini okuchiyela imuli yakho wothini lapha ngike ngilandele indaba le nxa uElisha etshelwa lindaba ukubana ubaba wafa wasechiya abantwana awachiya abantwana lo mama sorry ubaba lo sefile sekulanda uElisha lapha uElisha uyabuzwa lapha uyatshelwa indaba le ukubana ubaba sefile kodwa sokubuya umuntu elanda isikweledi sakhe esechiwa ngubaba mina ngilalutho lokubhadala sokubuya ukuthi lapho kuzothathwa abantwana bami lapho umama la sesiyakhala kumfundisi ukubana umfundisi amncedise ukubana ngenza njani ngendaba le khaya wena yayisiphezulu kwamandla akhe ukuthi engayiphatha njani engayenza njani bathandekayo wothini ngikhulumeni ngisithi mina umama lo wayelezinto ezimbili ayezikhalela nxa wayekhala lapha wayekhala ukufa komkakhe aphinde akhale isikwelede esachiwa ngubaba esesisenza umama lo esale ngela bantwana kusithi umama lo wayekhala ubufelokazi ebesephinde ekhale ukuthi esale ngela bantwana ebengani yena ngumuntu engazange ebe labantwana so wayelezinto ezimpili ayezikhalela bathandekayo ukufa komkakhe njalo lesikwelede esachiwa ngumkakhe so umama lo usesuka esiya kumfundisi ukuyamtshela indaba zakhe ukuthi mina angisakwazi ukuthi ngenze njani ngoba ubaba usefile okwakumele bhadale isikwelede wafa engakasibhadali isihlobo zami ezithandekayo angikwazi ukubana uElisha njengomfundisi waba ngumfundisi wanamhlanje ezotshelwa indaba enjengale yokuthi yena ubaba sefile angisakwazi ngenze njani abafundisi banamhlanje labaprofeti banamhlanje abavuka lapho lalaphiyana mbona ngani bathandekayo wayizahle thathe ama chances kumama lwana ngoba umama sengumfelokazi ufuna ukuyabhadala isikwelede mbona ngani wayizathi nxa ufuna ngikubhadala isikwelede kasiqale sithandane kumbe wayengazama zonke indlela ukubana akwenze khona lokhiyana futhi njalo thina ngikhulumeni lokho baba banamhlanje kunezinto esizenzayo esizichiyela omama sibafake ekhoneni yobufebe ngoba umama lo wayengela option anything wayengayenza ukuze abantwana bakhe bengahambi wayengenza anything ukuze abantwana bakhe bengahambi ukuthi bekuba izigqili isihlobo zami ezithandekayo singafaki omkethu labantwana ezinkingeni sibafake emakhoneni ukuthi begcine besenza izinto ezingalunganga njengomama lo wayengenza anything as long as abantwana bakhe bengahambanga kuphela ama chances ayekhona ukubana umama lwana avume umfundisi ukuze athole imali yokuyabhadala phana mbona ngani umfundisi lo wayengafika ethi hayi akulandaba lokho asiqale senze lokhu sibe sesikhamba siyebhadala but bathandekayo ngiyamthanda umfundisi uElisha laphayana nxa efuya kumama lwana bathandekayo wothini ngeke ngikhulume lokho uElisha nxa ebuyelisha ebuya kumama lwana umbuza into eyodwa laphayana wothini sike sifunde eBhayibhelini lapha kuvesi 2 uElisha wasesithi kuye ngingakwenzelani ngitshela ulani endlini wasesithi incekukazi yakho kayila lutho endlini ngaphandle kwesiphiso samafutha sihlobo zami ezithandekayo ake likhangela indaba lapha ubaba lo uyafa echiye endlini kungela lutho ngaphandle kokuyisigujwana kwamafutha
Ngoba lapha uyabuza umfundisi ukuthi ulani endlini yakho, uthi incekukazi yakho kayilalutho ngaphandle kwesiphiso samafutha. Kusitsho ukuthi ubaba lo wayengela lutho ngaphandle kwesigubhu samafutha. Umbuzo engilawo namhlanje ukuthi kweyakho indlu kulani? Nxa kungenzakala ukuthi isitha sokucina sikuvakatshele, imuli yakho iyasala lani? Sihlobo sami esithandekayo, ungachiyelani imuli yakho? Ingasala isidlani? Bengasala phila ngani? Ngoba la uyabuzwa la ukuthi wena kulani endlini yakho. Kusitsho ukuthi kwakungela lutho ngaphandle kwesigubhu samafutha. Iso sodwa esasikhona kungubaba owayesaziwe church, kungubaba owayesebenzela uNkulunkulu ezesaziwa la ngomfundisi ukuthi kulomdikono lamandla laphana, kulomdikono osebenzayo laphana, kulo church elder laphana osebenzayo omsebenzela uNkulunkulu. Uyabantu abaningi siyabuya echurch sisebenze kakhulu kodwa ngikhaya imuli lamba. Vumani ngikhulumeni ngisithi mina, don't be too heavenly minded to the extent of being useless under the earth. Kulabantu bathandikayo aba too heavenly minded, abazibona vele sebefinyelela izulu, abazibona sebesezulwini kudala ngendlela abaziphatha ngayo, kodwa ngikhaya imuli lamba ingelalutho. iBhayibheli lapho bathandikayo nxa ebuzwa lapho ukuthi ulani, umbuzo engilawo ukuthi wena ulani endlini, yikwini olakho. Angikhulumi ngombheda ngoba yikho lapho ufuna ukulala khona, angikhulumi but umbuzo engilawo ukuthi wena ulani endlini yakho. Ngoba kuyadingakala ukudla, ischool fees abantwana siyafuneka, izigqoko ziyafuneka, kudingakala imali. So izihlobo zami ezithandikayo, ulani wena endlini yakho okungenza imuli yakho nxa isitha esiyikufa sikuvakatshele ingasala ibambe something. Ungabi ngumuntu lwana osefisa izulu ukuthi izinto zomhlaba kasela ndaba lazo, lawe la nomuhamba uhamba ngani vele susezulwini. Kule ndaba lapha emfuna ukuyithinta lapha bathandekayo, ithi yona kuMatthew chapter 24:24 uJesu lapha kule ndaba ekhulumayo lapha. Siyayazi indaba lana yaba prophet wokucina ukhuluma wonke lokhana izibonakaliso zokuphela kwesikhathi. But kule ndaba engiyithandayo lapha kuMatthew chapter 8:20 yikho lapha emfuna ukuthi bathandekayo sike sigxile khona. Mfuna ukuthi ke lizwe ingqondo kaJesu bathandekayo, futhi njalo ngicela ngivumele ngeke ngiguqule kancane from a theological way of approaching the verse. Ke sibambe bathandekayo ngendlela emfuthi sike sibambe ngayo lapha. uJesu lapha nxa ekhuluma ngendaba le, siyayazi indaba lana uJesu akhuluma ngayo yokuthi bathandekayo izinyamazana amakhanka alemilindi lezinyoni zilezidleke. Indaba lana siyayazi lana. Kule ndaba endithathekisa lapha inyamazana uJesu lapha uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhulunywa ukuthi uyabona ukuthi uJesu uthi inyamazana zilezindlu kodwa mina indodana kangilayo indawo bathandekayo. Wathi ke sithinte ngenyoni, ke sichinya inyamazana zonke, sike siyethinta inyoni kuphela. Kayisizo zonke bathandekayo inyoni eziku same level. Inyoni zilama levels achiyeneyo. Kule nyoni ezincinyane, kulamajuba, kulabokoro, kule ngqungqulu, kulabodzwidzi, ngokuchiyana kwazo bathandekayo gazila same level. Futhi lingakubona nxa zisakha izidleke, inyoni ziyakha according to their abilities. Odzwidzi bayakha labo besebenzisa ama-feathers. Ezinye inyoni ungakhangela labokoro bayasebenzisa utshani obungani buqinile, amajuba labo basebenzisa utshani obungani buqinile njani. But ungabona ingqungqulu kayisebenzisi utshani, isebenzisa isigodo ngoba iyenza according to ability yayo. Isihlobo zami ezithandekayo, kathi ngiya ngaphi lapha nxa ngikhuluma lapha ngikhuluma sithi mina inyoni zichiyene ziyenza izinto according to their abilities. So ngezinye indlela ngibuya lapha bathandekayo engqondweni yokuthi lathi kasenzeni izinto ezihambelana lamandla ethu. Wena ungathi ungudzwidzi ufuna ukuba lijuba, kumbe wena ulijuba ufuna ukuba ngukoro, kumbe ungukoro ufuna ukuba ingqungqulu. Kasisoze salingana. Wena yenza izinto ezihambelana lamandla wakho. Singafuna ukuthatha ukubana ngenxa yokuthi ijuba liyakhe ngotshani obuqinileyo, lami sengiyathatha utshani obuqinileyo. Wena ukwazi utshani obukwanisi nje lokubuphakamisa. So isihlobo zami ezithandekayo, ngilanda indaba le lapha ukuthi thina njengabantu kasikho ku level efananayo, silama level achiyeneyo okuthola lokwenza izinto.
So bathandikayo nxa sithola ngokuchiyeneyo sisenza izinto ngendlela futhi njalo echiyeneyo nxa wena amandla wakho enelisa ukuthi uyeloja ngoba uphelela khonapha ekulojeni nxa kuyikuthi wena wenelisa ukuthi ethenga indlu eCountry Park ekhale eCountry Park ungathi nxa ijuba lithenga indlu emayadini ukuthi lami ngizakwanisa ukuyathenga emayadini ngoba wena amandla wakho aphela ngale eCountry Park la kubombundana ungathi wena ngenxa ukuthi umuntu engikhonza laye sehambe wayathenga ngale lami semfuna khona ngale sizachiyela imuli zethu udubo ngasenzeni izinto ezihambelana lamandla wethu kodwa bathandikayo kaniqinisa indaba yokuloja lathi kasizamenini phela bathandikayo ukuthi sithole lapho esingayacatsha khona nxa uloja kusehlula phela kasigijimeni emavillageini siyedinga kubo sobhuku lapho ungabhadalelwa khona imali siyedinga indawo yokuthi sihlale phela wena ulayo imali yokuthi uhambe kumunicipality uyethenga indawo yokuthi la uyakhe indlu yakho ngawulayo indawo yokuthi la uhambe uyeyakhela emadeldelini but kuyenelisa ukuthi uhambe emakhaya uyekwakha ube le ndawo yakho lapho yabuhlala khona indawo lapho yabibiza khona engela ndaba lezinto eziningi edinga ukuthi wena ungene uyegebha isiduli uchisa izitina uyakhe eyakho indlu ungene iganga uyesikutshana ufulela indlu yakho engadinga ukuthi ungene etown ethenga amazenge uhambe ko McDonald's uyethenga izitina uyethenga labo samende kubo PPC but uyenelisa ukuthi uhambe emavillageini ngale kubusobhuku uyecela indawo uyakhe ube le ndawo yakho so ungafuna ukwakha indlu yezigodo wena usenelisa utshani Sihlobo zami ezithandekayo kule ndaba engifuna ukuyithinta lapha umama lo nxa ephendula kumfundisi umtshela into alayo endlini but vumani ngikhulumeni ngisithi mina ngento leyi bathandekayo lapho uJesu akhuluma khona ethi thina singa inyamazana esikhuluma ngayo inyoni ezichiyeneyo zisakha ngendlela ezichiyeneyo zisakha izidleke lathi sakhe ngendlela esisenelisa ngayo sakhe ngendlela esithola ngayo kuza kusenza bathandikayo ukuthi la noma singalala siyalala kodwa izindlu zethu zisale bathandikayo labo mama besale beku safe side singachiyeli izimuli inkinga singachiyeli omama izinkinga ezakubahlukuluza kodwa senze izinto ezenelisa ama abilities wethu hlobo zami ezithandekayo nxa sehla ngendaba le indaba iBhayibheli lapha nxa likhuluma lapha ngifisa ukuthi ke sidinge lapha sike sikhulume ingqondo le bathandekayo kule ngqondo obaba abayenza kahle singakhangela ku Proverbs chapter 19 verse 14 laphana ovela kuJehova kule ngqondo evela kuJehova umfazi kodwa umfazi uvela kuJehova Proverbs chapter 19 lwana uthi umfazi oqotho uvela kuJehova kodwa bathandikayo kule ndaba emnandi laphana ibisisithe ucineni kodwa inotho ivela kubaba umfazi uvela kuJehova kodwa inotho ivela kubaba kusitsho ukuthi obaba silensilela yokusebenzela izimuli zethu ngoba lapha iBhayibheli kuveza sobala ukubana umfazi into engaprovide uNkulunkulu laphana yikuthi uNkulunkulu akunike umfazi oqotho umfazi ohlakaniphileyo ongakuncedisa ekwenzeni izinto kodwa inotho ivela kubaba sihlobo zami ezithandekayo ake sikhulumeni la kulabantu kumbe uhlala ukhangela abantwana uthi kathi umntwana mina sangikhangeli ngasangenzela izinto sihlobo zami ethandika iBhayibheli kayililayo ingqondo enjalo but iBhayibheli lithi lona inotho ivela kubaba so ngezinye indlela obaba yithi okumele besiprovide abantwana bethu yes abantwana sebesibakhulisile sebesebenza but singahlali sesikhongozela sithi ngoba umntana wami uzangithumezela ngoba iBhayibheli lapha nxa liveza lithi inotho ivela kubaba kodwa umfazi oqotho uvela kuNkulunkulu so ngezinye indlela uNkulunkulu uyaprovide umfazi but ubaba osezulwini uprovide umama kodwa ubaba wasemhlabeni uprovide inotho ngitsho nxa nsithi inotho ngihlanganisela abathandikayo lezindlu konke ama properties esingawaqamba konke ukudla kuprovide ngubaba osezulwini esiyacela kubaba osekhaya ezulwini so isihlobo zami ezithandikayo ubaba wasemhlabeni lawe gijima
phela wenze izinto ezingenza bathandekayo imuli yakho la noma isitha singakuvakatshela sisiza kuwe imuli yakho isale ile something yokuthi ibambe isale iphila singatsheli imuli idubo njengoba lo owathe sifa wasisigubhu samafutha esisodwa. Hlobo zami ezithandekayo ngifisa ukuthi nxa sikhuluma indaba le ke sikhangele enye indaba emnandi la. uNkulunkulu nxa ekhuluma la uveze indaba emnandi nxa esithena uyaprovide ngomama kusitsho ukuthi ubaba osemhlabeni kumele agijigijime ukuthi abone ukuthi imuli yakhe idlile ukuthi abone abantwana badlile ischool fees itholakele konke okokudla kube khona etafuleni abantwana ezikolo kabaxoxwa kabahambi benquna abantwana bahamba begqokile ngoba ubaba wasemhlabeni eyenzile ingxenye yakhe. Kulabo baba emhlabeni abangamavila abahlalela ingqondo abangafuna ukusebenzela izimuli zabo. Isihlobo zami ezithandekayo ngilapho ukukhuthaza ngegama lika Jesu njengabo baba ngasithatheni indawo zethu sisebenzele izimuli zethu. Nxa sizisebenzela singakhangeli imuli kamakhelwane ngoba wena ungudzidzi ungenelisi ukuthi wenze njengejuba. Yenza lapho kuphelela khona amandla wakho kodwa sebenza ukuthi wena imuli yakho ithole ukudla. Sebenza ukuthi imuli yakho ithole okubamba. Hlobo sami esithandekayo singabi ngabo baba abasebethu heavenly minded asebegijimisa kuphela okwechechi kuphela egijimele lale ephendukele lale kodwa imuli ilamba ngikhaya. Ngilapho ukukhuthaza abathandekayo ngegama lika Jesu kasenzenini okuzakwenza izimuli zethu singalambi. Kasenzeni ingxenye yethu ezakwenza abantwana bethu bengalambi. Kasenzenini bazalwane okungenza abantwana bethu bengahambi inqunu obaba basemhlabeni. Ngasithatheni ingxenye zethu singatshelo mama udubo singabafaka ezilingweni sokuthi becine bethengisa imizimba. Kulabo mama bathandekayo abasezitaradeni le abathengisa imizimba not because babefuna kodwa kulobaba ongathathanga ingxenye yakhe yokuthi esebenzele imuli yakhe. Kulobaba owakusebenzayo owanika umama umntwana empila umntwana wanyamalala wayehluleka ukusebenzela umntwana wakhe. Umama kanamsebenzi sehambe siyazithengisa ukuthi ethola imali ukuthi egcine imuli yakhe. Hlobo zami ezithandekayo kulabo mama abaningi esitaradeni abathengisa imizimba not because bayafuna ukuthengisa imizimba kodwa kulomuntu oyedwa ongathathanga ingxenye yakhe. Kulabantwana abahlala esitaradeni abangelabo baba abangelabo ma not because babefuna kodwa kulobaba oyedwa ongathathanga ingxenye yakhe yokuthi akhulise abantwana bakhe. Hlobo zami ezithandekayo ngilapho kumemezela ngegama lika Jesu njengabo baba ngasithatheni indawo zethu abantwana bethu bethola okubamba bethola ukudla bethola ukugqoka singathola mama begcwele esitaradeni bethengisa imizimba because kulabo baba abangakwanisi ukumela izimuli zabo. Kasimeleni imuli zethu kasisebenzeleni izimuli zethu. Handubani uJesu aze bathandekayo. Kulabantu abacabanga ukuthi izulu bazalibona ngokusebenza echechi kodwa imuli ithwala nzima ngikhaya. Lapho ngiyala sihlobo zami ezithandekayo kasisebenzeleni izimuli zethu siphinde simsebenzele lo Jehova. Singasebenzi kuphela enkonzweni kodwa ngikhaya ungela nto yokubamba. Singasebenzi kuphela enkonzweni kodwa abantwana behlala esitaradeni. Singasebenzi kuphela enkonzweni kodwa mama bengafumani imali yokudla. Isihlobo zami ezithandekayo ngasithatheni indawo zethu sisebenzele izimuli zethu. Andubani uJesu abuye. Hlobo zami ezithandekayo ngilapho kumemezela namhlanje ngegama lika Jesu ukubana thina njengabo baba kasenzeni ingxenye zethu kasenzeni okufanele sikwenze. Andubani uJesu abuye kasenzeni okufanele sikwenze. Isitha sokucina sikufa singakasivakatsheli ukuze lapho nqala noma singavakatsha izimuli zethu zingasali izithwala nzima. Omama bengasali bengena ezilingweni. Kulabo mama abanengi
abagcina bebanjwa ngabafundisi la ngabaprofeti ezintabeni besiyadinga ukuphilisa izimuli zabo. Kulabo mama abakhwela izintaba lamaqaqa besiyadinga ukuncediswa ukuthi ngikhaya kube lenotho. Kulabo mama abasale besiba labondofa obaba sebefile, not because babefuna kodwa kulobaba ongathathanga ingcenye yakhe yokuthi imuli ayisebenzele. Sihlobo sami esithandekayo, kake sithatheni indawo zethu njengabobaba sisebenzele izimuli zethu. Sihlobo zami ezithandekayo, ngilapho kumemezela igama likaJesu, kasenzeni ingcenye zethu sisebenzele izimuli zethu. Noma singalala siyalala kodwa imuli iyasala isefu. Bathandekayo, kule ndaba enye emnandi lapha Exodus chapter 14 verse 21. Kule ndaba lapha nxa uIsrael wayephuma laphana ephuma eGibhite, kule indaba emnandi laphana besiya eKenani bethunganyelwa nguNkulunkulu. uIsrael uphambili, uFaro usemuva. uFaro esemuva, uMose uphiwa iinstruction yokuvula ulwandle nguNkulunkulu. Uyalivula ulwandle, abantwana bakwaIsrael bayangena ukuthi bayechapha. Bangena bachapha. uFaro walandela wathola lapho kuvulwe khona, wacabanga ukuthi kuvulelwe yena. Gathi uNkulunkulu evula, uvulela abantwana bakhe, bangena bachapha. uFaro wathola indawo evuliweyo, wathi lami ngiyangena, ile mbali yakhe yaphelela khonapho. Isihlobo zami ezithandekayo, kulamanye ama-opportunities esibona ngani avulekile ezimpilweni kanti kawavulelwanga wena. Kulezinye indawo ezivulekileyo kazivulelwanga wena. Yekela abavuleleyo ndawo bengene. Kanti ngiyakukuphi bathandekayo? Kulabantu abayakha izindlu zabo, abahlala kuhle endaweni ezinhle, hayi kwavulelwa bona, wena ungafuni ukungena lapho kungavulelwanga wena khona. uFaro wangena kaphuma. Ngilapha bathandekayo baba banamhlanje, ngilapha ukukhuthaza singathandi kungena lapho kungavulelwanga thina khona. uFaro wathola indawo evuliweyo, walandela uIsrayeli ecabanga ukuthi uzachapha, kachaphanga. Kulezinye indawo esibona ngani bathandekayo zenzelwe thina, kulezinye izinto lamanye ama-opportunities esibona ngani ngawethu, hayi kayisiwo wethu bathandekayo. Kulabandikazi abavuleleyo ndawo, ungafika ungena lapho ungavulelwanga wena khona. Yenza lapho okuvulelwe wena khona, ungafuna ukwenza lapho okuvulelwe khona omunye. Ungafuna ukuhawukela izinto ezenzelwe omunye, ezakho ziyeza bathandekayo. Wathini ngikhuluma nisithi mina uNkulunkulu uyavulela abantu bakhe ama-opportunities ngendawo kumbe ngezikhathi ezehlukileyo, ngezikhathi ezichiyeneyo. Nxa wena sakho isikhathi singakafiki, sebenzisa lokho lakho. Kulabo baba kade singikhuluma so aseselabondofa abalama-flowers ngikhaya athelelwa ngochakho ngoba wabona uzibani senothile, wathi lami semfuna inotho, wahamba wayathenga otokoloshi kade sibakuthwalise nzima ngikhaya. Kulabo baba bathandekayo abathi bobona abaye bephumelela lawo bagijima baze bayantshontsha lezimali bathandekayo emsebenzini. Sikhuluma so basemajele ngenxa yofuna ukungena lokuhawukela izinto ezingeso zabo. Singathathi bathandekayo izinto zakomakhelwane sizifake ngikhaya. Kasenzenini izinto esizivulelweyo nguNkulunkulu. uThixo uyakwazi ukuthi kungani wathi wena hamba uyehlala kumbe uyekwakha eCountry Park. Uyakwazi kungani engazange ethi hamba uyehlala eSebhabsi. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi wayi engakuphanga indlu wena uloja every time. uThixo uyavula ama-opportunities ebantwini. Nxa eyakho i-opportunity ingakavulwa, ungahawukele kwabanye, uzagcina uloya, uzagcina sulombile, uzagcina sulabondofa ngenxa yokukhangela izindlu zakomakhelwane. Isihlobo zami ezithandekayo, kake silinganiswe kumbe siyeneliswe yilokho esilakho. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kungani wasinika lezo zinto esilazo. Isihlobo zami ezithandekayo, ngifisa ukuthi bathandekayo, nxa uThixo esibusisa, nxa uThixo esinika izinto esilazo, kasenelisweni izinto esilazo. Singafuni ukuthatha izinto zakomakhelwane. Bathandekayo, singalibalini isitha siyeza, isitha esikufa. Omunye ubaba wathi imuli ithwele nzima ngenxa yokungabi ngenxa yokungafuni
ngifuna ukuthi ebe responsible bathandekayo kasibeni ngo responsible father sithatha izindawo zethu andubana siyefinyelela ekhaya ezulwini ngifisa bathandekayo ukuthi nxa ngigqiba linkonzo bathandekayo sikhuleke nxa siza kukhuleka ngifuna ukukhuleka lo muntu oyedwa oza kuthi mina lanoma lesisitha siza kubuya isitha lesi lanoma siza kuvakatsha mina ngifisa ukuthi yami imuli ngiyisebenzele lanoma ngingalala yami imuli isale iphila kuhle lanoma ngingalala imuli yami ingasalithwala nzima umama engasale elingeka ukuthi egcine siyathengisa umzimba abantwana bami bengagcini belingeka ukuthi begcine besiyantshontsha bathandekayo ngifuna ukukhuleka lo baba njalo wathi mina ngifuna ukuba njalo futhi ngingafocus kubo baba kuphela ngifuna ukukhuleka labo mama kulabo mama iBhayibheli nxa livezile bathandekayo ku Proverbs ukuthi umfazi oqotho uvela kuNkulunkulu umfazi oqotho ngoncedisa ubaba ekwenzeni izinto zemuli inotho edingakalayo iyadingeka ukuthi umsekelo ngumama asekele ubaba phela kulabo mama abahlala phansi banabe bhalufo hethu babuye emsebenzini uzasebenza mina ngizabuya ngisidla kuphela labantwana hathi isihlobo sami esithandekayo wena uzile lapha emhlabeni njengomncedisi kaBaba udinga ukuthi ngimncedise ekwenzeni izinto zokuthi imuli ithole something isihlobo sami esithandekayo Thixo ngifuna ukukhuleka lo mama onjalo lo baba onjalo othi mina ngifisa ukusebenzela imuli yami lo mama othi mina ngifisa ukusekela ubaba ekusebenzeleni ethi imuli abanjalo kasisukumeni sibe ndomthandazo siyakhuleka baba othandekayo osokuphakameni ekhaya ezulwini siyabonga Jesu ngethuba osinikeze lona usivezela icharacter kaBaba edingwa lizulu sicela usincedise Mesiya olungileyo ukwenza izinto ezifanele izulu sicela Jesu othandekayo usinika amandla okusebenzela izimuli zethu ukuba lanoma isitha esiyikufa singasivakatshela izimuli zethu zisale zisefu zisale zile something yokuthola ukudla zisale zile something bathande uNkulunkulu othandekayo ngithanda ukukhulekela labo mama ukuba lanoma baba besebenza benelise ukusekela ubaba emsebenzini siyabonga uNkulunkulu ngoba uzakusenzela kuhle siyabonga uNkulunkulu ukusivezela icharacter kaBaba engazange yaba responsible yaze yalala uNkulunkulu othandekayo sicela usihawukele njengezimuli usenzele kuhle umthandazo omkhulu nxa susiza uzothatha abenza intando yakho sicela ukutholakala lathi sisindisiwe ngoJesu ngiyakhuleka amen.